syaratuhul ijabu fi sughrahu wa antura kulliyatan. Nah, tepuk semua. Maka bermula syarat yang pertama ifa'lu. Adapun bermula yang pertama syakal pertama, maka syaratnya bernatijah ijab pada sughra, dan engkau lihat akan kubranya kuliah, dan engkau lihat akan kuliah kubranya. Mana syarat pertama bernatijah? Syarat pertama ijab pada surah, kuliah pada kubra. Dah ijab batalkan ijab pada surah yang salaf hanadiju. Yang salaf hanadiju apapun kubranya. Menanji batalkan kubra kuliah yang juziyah hanadiju. Maka berapa bernatijah tadi? 4. Kontra yang bernatijah, yang ijab pada surah dan kuliah pada kuliah itu bernatijah. Coba mujabah kuliah sughra, mujabah kuliah bernatijah. Bernatijah. Mujabah kuliah surah nayab dan kubra kuliah. Maka bernatijah. Mujabah kuliah sughra, mujabah kubra bernatijah. Mujabah kuliah sughra, salibah kuliah bernatijah. Mujabah kuliah sughra, mujabah juziyah kubra tidak bernatijah. Mujabah kuliah juziyah sughra tidak bernatijah. Putaran pertama berapa bernatijah? 2. Putaran kedua salibah kuliah sughra, mujabah kuliah tidak bernatijah. Mujibah kuliah sughra, salibah kubra tidak bernatijah. Ibah kuliah sughra, mujabah juziyah tidak bernatijah. Salibah kuliah juziyah Ati nama bak sughra nafi hanapu berahyu mata bokaram 4 surah gugur 4. 4. Ibah yang pertama benar 2. Berarti yang bernatijah 2. Yang hakim yang malik 6. Sekarang mujabah juziyah sughra. Mujabah juziyah sughra, mujabah kuliah kubra bernatijah. Mujabah juziyah, mujabah juziyah sughra, kuliah kubra bernatijah. Mujabah juziyah sughra tidak bernatijah. Salib iya sughra tidak bernatijah. Ya, ini belum. Salibah juziyah, mujabah kuliah tidak bernatijah. Salibah juziyah sughra tidak bernatijah. Salibah juziyah sughra, mujabah juziyah sughra tidak bernatijah. Salibah juziyah tidak. Berapa bernatijah? Mana 4? Pertama mujabah kuliah sughra, mujabah kuliah kubra, mujabah kuliah sughra,
salibah kuliah kubra, mujabah juziyah sughra, mujabah kuliah kubra, mujabah juziyah sughra, salibah lain semuanya mali. Kenyang? Keempat. Dah contoh yang tu. Jadi berarti cakap berapa dia? Itu contoh le apa yang nyanyi kan? Kunci tu apa yang? Dengan cara perkemudian le babi. Gimana? Madai le. Berarti cakap berapa? 4 benar dia. Cakap kedua. Ayat daripada bernama yang kedua bahwa beda keduanya pada kif. Berarti beda pada kif. Ijab dan salap. Nyono ijab busa. Nyono salap ini menjab. Beserta kuliah kubra. Ya, kan? Dan bulan kedua bahwa berbeda keduanya pada kif. Beserta kuliah kubra. Lahu syartun baginya itu syarat yang terjadi ya. Syarat kedua apa syarat yang kedua apa? Beda dua buah kalimah pada kif. Berarti pada kif beda pada ijab dan dia kaijab dia ka beda ijab berkuliah kubra ada apa? Berkuliah. Menyamanan ijab. No. Ijab salaf yes. Munyasabah mujabah. Salibah Yang apa? Salibah salibah. Yang kedua musiku kuliah. Coba satu-satu. Mujabah kuliah sogara. Kuliah tidak bernatijah. Mujabah kuliah salibah kuliah kubara bernatijah. Mujabah juziyah tidak bernatijah. Juziyah tidak bernatijah. Jadi putaran pertama apa? Satu. Mana? Mujabah kuliah, salibah kuliah. Yang kedua, salibah kuliah soghara, mujabah kuliah kubara bernatijah. Salibah kuliah kubara soghara tidak bernatijah. Salibah juziyah tidak bernatijah. Mujabah juziyah kuliah tidak bernatijah. Juziyah sughara salibah bernatijah. Jabah tidak bernatijah. Tidak bernatijah. Salibah natijah. Ibah juziyah sughara tidak bernatijah. Salibah juziyah sughara mujabah juziyah kubra tidak bernatijah. Salibah juziyah sughara salibah juziyah kubra tidak bernatijah. Salibah juziyah kan salibah juziyah sekurang. Berarti berapa? 4. Berapa? 4. Diriwayatkan kedua sahabat lagi sekali pertama. Jangan kelai ya. Iya yang ketiga itu ijab pada sukra. Ijab pada sukra yang salibah hana aju. Ada kun ijab pada sukra menyamanan yang salab hana dan antura. Dan bahwa kamu lihat akan kuliah salah satu.
Salah satu bu kuliah. Bu yang pertama, bu yang kedua. Coba. Mujabah kuliah sughara natijah. Benar? Bernatijah. Walam. Mujabah bernatijah. Mujabah salibah mujabah juz bernatijah. Walam. Mujabah juz'iyah tidak bernatijah. Bernatijah. Oh, tak tiga. Yang kedua apa? Ijab bak surah ju ijab. Punya salibah bak surah nak fikir ju. Ijab bak ijab bak surah. Dengan bak kubra apa berkuliah saja. Berkuliah salah satu. Buka. Untuk jet nambah dia je tu. Ya. Mujabah musabah kuliah mujabah kuliah sughara mujabah juz'iyah bernatijah. Mujabah kuliah sughara salibah juz'iyah natijah salibah mujabah kuliah kubra tidak bernatijah salibah yang kedua ya. Mujabah apa? Yang kedua apa? Mujabah kuliah sughra. Hana menariah karena asai bak sughra nak sapi mampu bohdan. Oji. Mujabah salibah kuliah sughra mujabah kubra tidak bernatijah kuliah kubra tidak bernatijah salibah kuliah mujabah juz'iyah kubra tidak salibah tidak. Jadi bak salibah dan bak salibah apa? Salibah kuliah nyan muaban bak surah nyan bak kubra burang kapuh hai hana ber mainot dalam. Mujabah juz'i. Punya mujabah dah ijab pada surah berkuliah pada buka. Mujabah juz'iyah sughra mujabah wara bernatijah bernatijah mujabah juz'i tidak bernatijah mujabah juz'iyah sughra salibah juz'iyah sughra mujabah kuliah kubra tidak bernatijah salibah juz'iyah sughra salibah kuliah kubra tidak bernatijah salibah juz'iyah sughra mujabah juz'iyah kubra tidak bernatijah salibah juz'iyah Betul. Nampak nak kan? Dah 6 julen tempat geroi. Yang keempat, tidak bertemu dua kisah. Tidak bertemu dua kisah. Nampak dua kisah. Nampak mujabah, salibah dan juz'i.
kecuali dengan satu surah pada asas itu tastaben yang akan nyata ada surah keduanya mujabah juz'iyah kubra salibah kuli itu istisna surah mujabah juz'i kubra salibah kuli nyan istisna yang lain buah be menpo dua yang regai dua regai dua yang hina salibah dan juz'i. Coba mujabah kuliah sughara mujabah rabar natijah rabar natijah mujabah juz'iyah kubra bernatijah mujabah kuliah asalibah juz'iyah mubarak tidak bernatijah salibah kuliah sughara mujabah kuliah bernatijah kuliah ya kubra tidak bernatijah mujibah tidak bernatijah tidak bernatijah mujabah juz'iyah mujabah kuliah kubra bernatijah mujabah juz'iyah sughara salibah kuliah kubra bernatijah mujabah juz'iyah sughara juz'iyah kubra tidak bernatijah mujabah juz'iyah tidak bernatijah juz'iyah sughara mujabah kubra tidak bernatijah salibah kubra salibah kubra tidak bernatijah salibah juz'iyah sughara salibah juz'iyah kubra tidak bernatijah. Berapa? 5. Berapa? 5. Kabinan yang bertiajit bang. Cara baca tu tebal-tebal ini tebal agulu disyaratkan inatijah sakal pertama dua syarat. Yang pertama bahwa Allah sughuranya mujabah. Kan? Bu mujabah, bu kuliah, bu juz'iyah pokoknya Yang kedua kubra bu kuliah mujabah, bu kuliah salih dan bermula kehasilan daripada darab dua bohal yang pertama pada dua bohal yang kedua itu 4. Ya, hasil daripada dua darab kali dua bohal yang pertama dalam dikali darbi dikali dalam dua bohal yang kedua jadi ya waya itu darub al muntijah itu durub-durub yang bernatijah. Dah bernatijah mujabah kuliah bernati ya al insan ulu insan hayawan mujabah kuliah sughra kullu hayawan hasas kumuka di kubara bernatijah kul insan asas mujabah jadi mujabah kuliah bernatijah. Yang biasa terdapat mujabah kuliah sughra mujabah kuliah kubra bernatijah mujabah
Dah. Kullu insan hayawan. Kullu hayawan hasas. Kullu insan oh yang kaugur hawasan haya. Menajir jumlah lain, jauh jumlah lain. Kullu ma'in sa'ilun. Tiada air itu mengalir, ya, mengalir. Kullu ma'in sa'ilun wa kullu sa'ilin yajri ilal asfal, jarin ilal asfal, jarin ya alma baca alma'u ma'i'an, kullu ma'i'an jarin lil asfal, kullu ma'in jabah kuliah bernatijah alah di segi awan pekeun sakal boleh. Apakah benar mukadimahnya itu? Tahu kullu ma'in sa'ilun. Benar titi ma'in sa'ilun. Kanya benar kullu ma'in sa'ilun. Tak apa kan? Tak apa. Tak nakut. Coba nakit. Kullu sa'ilin, kullu ma'in sa'ilun pun kata dia. Mujabah kuliah. Kiban nak nakit. Coba. Kullu ma'in sa'ilun. Laisa ba'du sa'il bisailin. Laisa kullu ma'in sa'ilun. Mujabah kuliah salibah juziyah. Kiban laisa ba'du bisailin. Benar. Yang kedua salah. Kalau salah benar kullu ma'in sa'il. Karena kalau ban mujabah kuliah mana nakiknya? Salibah juziyah. Salibah juzi. Mana salibah juziyah? Kullu ma'in sa'ilun. Laisa ba'dul ma'i bisailin. Benar? Kalau saharia benar itu. Berarti kullu ma'in sa'ilun benar. Tawakas. Benar kullu ma'in sa'il? Coba akas. Bagaimana kamu kuliah ini kau berdua? Mujabah? Coba. Kullu ma'in sa'ilun. Ba'du sa'il betul. Kalau betul berarti menyo betul akas mesti betul dua. Menyo nakit berarti al-ma'u sa'il dengan dua timbangan baru dia jadi mukadimah al-ma'u sa'il. Bukan kias al-ma'u sa'ilun. Kullu sa'ilin jadin ilal asfal. Kullu ma'in kan nomor satu. Yang mana cerai? Kapan? Ini. Tiada kullu quratin mudawwarun. Betul. Kullu quratin mudawwarun. Tiada bola bulan. Betul home le. Enggak kadiah le. Jadi bele berangkau. Upur dari buah badai. Berarti coba kalau mau kias coba yang benar-benar cakap benar kita. Kullu quratin mudawwarun. Benar atau tidak? Bawa kau nakit. Nakit pun dia ucapkan tu. Nak nakit ente nakut.
Kullu na'awan kullu kuratin mudawarun. Apa naknya? Hah? Betul? Benar itu. Salah mau jabah juz salibah juziyah, benar menjabah kuli, ambil dia. Anda tak percaya lah, coba bawa Pak Akas. Kullu kuratin mudawarun. Ba'dal mudawari. Betul? Kullu mudawari kuratin mudawar, ba'dul mudawar. Whatever. Satu ini dia. Sudah kita cek. Maka tentulah satu qadhiyah yang benar. Tak boleh kullu kuratin wa kullu mudawarin yajri haitsu yasha. Ijau orang lain punya yang bulat. Punya benar kullu kuratin yajri ila ma yasha. Kamu baca haji buka tabau balik tapi. Coba inang lah. Coba. Ikut menang gelatih tu. Coba. Coba lain. Salah biasa. Kejodoh kadi apa? Kullu insan haiwan. Wa kullu haiwan yuntijud kullu insan asas. Jabah kuliah syakam ramah bin madjah jabah kuli. Coba lain. Kullu salatin jangan masalah. Catatnya buah pikiran. Sekecil apapun buah pikiran kita mesti kita catat. Itu adalah hasil daripada keriangan kita. Pak, mana contoh? Kullu. Oh betul, cing le. Coba cing. Apa benar kullu salatin ibadatun? Coba nakit. Laisa ba'du salah. Nah. Laisa ba'du ibadah. Bisalatin. Hah? Cuma ini betul. Betul lah gitu ya. Tidak ada sebagian. Nah sembahyang ke ibadah. Betul itu salah. Punya salah betul je. Betul macam kuli. Lihat. Imam yang mengupah nak padam. Ini dia macam tu empat. Coba. Layan. Akas. Kullu salatin ibadat dia akas. Betul. Berarti akas juga betul, makus juga benar. Kullu salatin ibadatun benar, ba'dul ibadah salah pun benar. Berarti kullu salatin ibadatun satu qadhiyah yang benar. Mau buat sekarang silakan. Kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin tahta yaftaqiru ila niyat. As-salatu muftakirun disimpai. Kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin muftakiratun ila niyat. As-salatu muftakirun. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya muqallibal qulub tabi'in qulubana ala dinika wa rahmatik. Hawlal halana ila ahsanil hal. Ya muwaffi wa bina la ma tuhibbu wa tarda. Ya Hanan ya Manan ya Salam. Salimna min al-batil ya adzabil akhirah. Salimna min al-batil ya adzabil akhirah. Salimna min al-batil ya adzabil akhirah. Wa naqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى